Nasyam soman ajupa usahita banyak cara pamala syukur bani channel YouTube YKB Bahasa Simalungun. Pai mebugi hita hatani Tuhan martonggo mahita mangindo pambobayon ni tondoi napasi martonggo hita. Ham ale Tuhan, terima kasih ma bani panorang padunop nihuran nebere hamben nami panorangon lamanangion hatamu. Long atemu tambakon hama gogoni tondi muna pasingin ku bagas uta ko pikiran nami. Seboy tongon pemahan nami bagas malas nihur lah manjalo maka persayai nangarusi hatamu. Di bagas Kristus Yesus terima kasih mabamu Tuhan. Amin. Nasyama soman renungan batas sadarion buat bani buku renungan wasiat kekal nomor judul masih tongkon diri sendiri. Maronjolan bani hatani Tuhan. Natar surat bani Lukas 16 ayat 14 kuani saplalu. Janah nats nagabe pusat pemenungan banta. Amahum bani ayat 15 nama katahon. Jadi nini madupak sedia. Ia nasyam. Ipa pitor-pitor nasyam do diri nasyam ilo beni jolma. Tapi itanda dai mata do ur nasyam. Aina timbul do bani jolma. Aido hagiki bani naibata. Kuria nahedalongan ni Tuhan. Nani sadaari sahalak guru pagol pahon murid ni nama korjahon pekerjaan rumah atau PR di sekolah. Masih homak korjahon PR di sekolah. Kan maniun korjahon mudua di rumah. Balus di murid ay. Sonahamay tenebu. Sekolah hondo mahuanggap rumahku sendiri. On ay managabi kisah humor na sa sitong ni gabi sindiran ko paghalak na marusuh pa sitong kon diri ni sendiri. Bagas teks ni Bibelta sadarion. Tuhan Yesus memberehon kritik do paghalak parisi na marusuh pa sitong kon diri ni sendiri. Sedia memperetong kon diri ni sedia gabi halak na sitong. Alani sedia ma pabubay agama na menjaga kos-kos aturan pakot titah. Sedia mangidah dirini doma parsimada buai buah haporsayaon. Tapi bani kenyataan ni bani panonggor ni Tuhan sedia songon hayu aran langadong marbuah. Bahkan tanda-tanda marbuah pe langadong. Sedia berpikir bahasa anggo dong habayakon boy menjadihon halak unggul pakon sangap. Tapi langisang kesedia ganupanin ihabukihon Tuhan. Pasitongkon diri sendiri somal ihorzahon halak na merasa diri ini sitong menurut pandangan ni sendiri. Parguluhon parugamaon pitah olat ni pambalusion hasomalan tumang. Tapi uhur ni doh bani Tuhan. Sa sitong ni na harus sukot Tuhan lang pitah hasomalan marugama atau pambalusion legalistis. Tapi golu haporsayaon na orot bani uhur ni Tuhan. Sehingga tong-tong sir-sir ikoreksi pakon ibitori Tuhan. Amin. Martonggo kita. Terima kasih mabangun Tuhan. Marhide doma ipagul paham hanami marhide hatamu. Hase pargulhon nami tong sadari hanami. Ay managok kesalahan ilubi-lubimu. Karena lang ulih tongon hanami pasitong kon dirnam sendiri songon halak parise bani panorang siap. Tapi tongon hanami memberi diri Tuhan. Sir-sir ikoreksi jana ipitoriham. Jana paturuh kon diri nami. Paturuh kon uhur nami.
ilobe-lobemu pakon ilobe ini asoman nami jol. Si porsai Tuhan nami Tuhan, nargogoh mahan nami lahon makabuluh kon agama ini. Itah bahan setengah kon kemudian mikoran. Amin. Siapa soman, sunai marenungan batas sadarion. Ulang lupa kita like, subscribe, jangan bagi on kita bani asomanta. Nah kita na sunai doma di kita manukoli korja pe kabaran Injil diapa kon YKB. Tuhan Yesus Kristus mah nama masuk kita aga nupan. Horas.